Bwerigiro bwakwa ugoro bwaku ni bwitite na mbere bwega ni ngukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru thaa ithatu mbita MAUREEN KINYA mona neto mathithio ntukiana rwa ni Purity Richard amwe na Nteto ira nkureterete ni Speaker Yubundi gutariria gutena wirigiro bwa MCAs gukara nthi na ngavana Kawira kairi kirigeria ria kurigita nkucanio ciao. Wirigiro bwa thiri gucokera Gadera nyuma ya mabisa bokaria gwikinya ntereu. Uria woroti gutwika munene wa borithi Nchebere kungwa MAUREEN kamiti ya mbunge ya uthurani. Athenjeri na etikia bakanisa ya Methodist kwamba kambi kotini ya mao abakenda umwe wao arekerwa uria bakuga agwatithitwe ni Joseph Ntombura. Speaker wa mbunge ya Meru wa Yubundi na ugete Mwankira na ndego terwaria rwa kweberia ngavana Kawira Mwangaza wathani nero rakinywa mbunge neu kagitenio kau ni arikithitie ati gwita na mbere boba tethirwa bagikara nthi na ngavana Kawira omwe na kenda bethirwa bakithiria nkucanio ciao. Kagitenio kau wa Yubundi nongerete na kuga ngavana Kawira noka ethiritwe agita na mbere kwithukumira irumi kumania na kiria kuga ni ngavana Ojo okwithirwa akiagira kinya kanisa nthoni mutongeria Ojo wa maspika John Thedza County cha Eastern rungu rwa ngwataniro ya maspika nio CAF bubu netabura tukumenyithwa ni Boniface Mongera. Anyume gavana wa Konte Meru bikara Mwangaza ntukwegoro kwithira irunga ntore ne ciegoji na konekana akira batire mona tongire bakanisa Katholiki atiri iwona bagekira cia rendi kana cia papo kana cia pinki na meankie kathiorongwa bado itakuwa baraka kwa wenye haki. Na ndentu kwa naronio spiko bunge Konte Meru bwana Yubundi na shumiretie na kuthumbio ntobobo ngwire gavana kuwa itumwanki bagwakia tetumwanki tafadhali chwa mtu mo kanisa Katholiki akoeleza exactly imbela bakemina na nguo na cyo kuwa bekere chepinka na chero kana jira bagekira inkuona injire etiagirite buru na migambo kumake mutongeria. Speaker bundi akiendelea kuthumbira kathari Nteto iji norite gavana Mwangaza ethirwa chirira nonto amero na thingati bakanisa Katholiki pate wiritwe utongeri kwinyia negitare okono yete makosa ukaromborekeri lakini migambo ya ngavana ere akwaria imigambo ya madharau imigambo yukumia na imuntu areja muntu inganetie ya gitigiki gitikaroringirwa kura kaire kaga nte komenya nonto manto yakurigaria muntu wonde urokwenda kuthugania athugania Nteto ira ngavana akuthithia ninte ku understand nonto at times I don't understand kethira imuntu nomo kana kethira ati muntu nomo I don't understand na ati kanisa Catholic na nene encouragement riri ayo na mantera ngavana aritie na batikuwa sore na agaprongezike kanisa Catholic na kanisa chonde na ntoba Meru na tukwenda kumenya atiri uria gavana Mwangaza augire tayari kwethura gitirima na MCA speja gwika mucemanio kire ntukwira bakwenda Speaker bundi no girebo kinyani ni patitirima no ekaire Nteto cia kuona na iciathirire kira twara area control budget na twathuranire na Kawira gwa biria kwenda na togwa jukia na mantu yathira so ndikuona kwena je mucemanio yonge kaire nonto ngavana akendea na ngwi ciawe na tutende na ciai na cietu ngavana dwaliri awita kera ya kawarete mucho ni impeachment chawi madharau na ikomeneria na kumaria atongeria bangi na tu mutongeria arayoriku arayo kudia nkoromba ngavana ri ito ina migambo miega na migambo mutongeria indi migambo ira wenyo tie mutongeria ni muntu ondoa. Speaker bundi na shokete itetera kumena okwerekana no kwithira kiongera mutata kirindo Konte Meru nonto bwakioneki kiawe ya kwenda kuja kwa gavana 2027 kuni ndi speaker mbunge tumba kwa arbitrator nonto baba ibo gwitira ngugi
kou MCA number 1 speaker biwange bakathingatiro na kura chegete kyanga bana mbuge atire nyayubu no aengavana na nyawo gwembon no aengavana utikyo kurigire ne mbonde ya ngavana lakini anto abetekana area owo romba gitigiki ungi arombe giki na mbere ngavana natie kurwa marundu onto marundu akurwa najo na haru arona tugeni ayugo kwenda kule 2027 ngavana akaringi akawika ikathuri murungi but nyabo gwa gutarira no barombe kana bakaraga kuromba iti. Speaker Ayubu Bundi akware na tukirikaro mwanya na kire msizi babunge kaunti Meru bonde baiditeja Nairobi keidasho nchaka mite mwanya kira mbiri ntuko egoro mwanka ntuko yauke nke report na Ntoshero TV kumaja kingina kithoke Nairobi mbita Bonfils Mungera. MC bambunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bakurukite rwaria rurero gatigera utongeria bwa kaunti gukurukira obisi ya ngavana ikwa giteo uthithia bwa barabara ire cionthe cerekerete macukuru macibitari na obisi cia mwingi riri ni kirita garia ria kuthia ugendi kiria ritwa aje na kinya karinde ria bagucho utungata bwa thirikari. Samuel Gashima na ripoti ije. Imuchi wa Kathwana araikarobia MCA bakaunti no bichokerete imundi nyuma ya rutha rwa biumia bieri rwa MCA baba kuthomithua mantu megie wira yago. Indeni ya gikaro giki ara MCA baba bakurukitie rwaria rwa ukinyeria thirikari ya kaunti kuthondeka barabara cionthe irithiete mirandi-ini ya thirikari ta cukuru cibitari na maubichi mangi. Rwaria ruru rukinyithitio bunge-ini ino ni MCA wa wadi ya Igamba Ng'ombe Joseph Njeru ora aijikene muno ta ing'ara. Mr. Speaker, I stand to move the motion on maintenance and improvement of county assessed roads leading to government institutions. Many county roads leading to public institutions such as service centers, dispensaries and schools, among others, are in bad condition and unmotorable, leading to an inaccessibility of critical public institutions and services that impeding the social and economic rights of the residents of county as provided for in Article 43 of the Constitution of Kenya 2010. Njeru ariuga athondekete rwaria ruru nyuma ya guchunkuna na kuona ati mirandi kathumba iraebatiri kwigwe kiguna kariba kaunti no itagukinyirika nuntu bwa barabara kuthuka. The roads assessing Thaa, Karange, Kamutwandu and Kathanga primary schools in Gatunga ward, Tharaka constituency. 2 roads assessing Pangwa and Karangi in Kandanja sublocation, Kamatanga primary school in Negamangombe sublocation, Mikoani primary school in Kamonga sublocation, Kamoga and Kegoti primary schools in Makanyanga sublocation, Mandogo and Mogumoni in Mutino sublocation, in Chuka Gamangombe constituency, and 3 Ngoroki Kieni Kare road that assesses Kieni Day, Kieni dispensary, Kare dispensary, then 2 primary and day secondary schools, and Kare Day in Mara constituency, Mr. Speaker. MCA ibakurukitie rwaria ruru na urumwe wakira umwe agikujagira kinyamara kira arijaga ndeni ya wadi yake nuntu bwa barabara kuthuka. The quality of our roads is not up to standard. What is normally done is people go, some of the contractors, they patch these roads up, and when we have the heavy weather, these roads are washed away. When I talk about the roads, especially within Gatunga ward, I become very emotional. My vehicle has never stepped in my home ground because of the same. Mr. Speaker, as we talk, some of the schools that Honorable Jero has mentioned within Gatunga ward, that is Karangare, we have Kamutwandu, we have another one called Thaa, we have another one, Kathanga. Even the relief food has to be left somewhere in the village so that the parents can carry on their shoulders. Rwaria ruru rwa Njeru iru rwaria rwa mbere gukurukwa kirigikaro kia Ithatu kia MCA bakaunti ya Tharaka Nithi. Injire imwe tuonete tumikite na national government ri bathondeka stima ciekirwo macukuru na cia kinyira antu. Koguo na barabara inu kathondekwa nacio antu bagatetheka. Kenda ward fund ira tukunengerwa 15 million nio tugeria kuthungire tu barabara riu kuri antu at least government ithondekete ino cingi menja ino ithiete kwi macukuru. Na support nuntu kuria gwetu miciini barabara timbega wana barabara imwe cia kuthie dispensaries
ria mbura iraurire ni irathukire kogu turokite na motion yunu ni kenda tubetokia thirikari umba guturirisira mbeca barabara inu ithondekwa ni kenda ntumeto matikethwa mena thina muno mama gucietumira tariu ni ndia mabanda na gukinya mugundani kwina thina wana dispensary imwe cietu thaino gukaura utiumba kupata gukinya ku cibitari. Nkiripotera Weru TV kuma muchi wa Kathwana gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kuri na wirigiro bwathiri guchokera Gadera Nterecha Dadaab nyuma ya Weru TV kumuriko gwa bwa akariba rurijo rwa Mumeru baria bonekene kwaga ugite bakirikana kumaru kwa Ntereu kureka kugwatanira gukirikana kwethirite gukiumira nyuma ya ntumurume umwe wa rurijo rwa Somalia kuragwa ni Mumeru onto buria buratumire nkuchano cia thundia gatigati kandi rurijo icio izire nkuchano ijini ciumanetie na uguri bwa gintu ndukene. Nyuma ya gesanga sa kumira Nterecha Gadera gikuge kumira haria kwerekanaga ati mu matukio umwe ura werekanaga ni Musomalia kuragirwa no na kariko matukira utoro bwao kiregetuo kimwe kia borisi na ndethere ni ambirite guchokera Ntereji. Oni ndetete ngoene ndrona manto yambiriria mbungurutha yandwa indrona nasoma libe abambiri korona batu bakiora nyumba cieto mbetete nyangoene ko tuweka yani mtora warwere na Musomali ko tuweka yani be korono arakua ko tuweka twendito watere mwankio nya e korona twana kasi kethera ni bibi utuma batu turathina twinthe na mtora na yende rindene batu na tukuitano au ane boyori yange kulisi yori yao batena bya kuria be mama njamburene note kiongozi ni aringililia manto yau ni Thaa toro ibete kusululiza manto yau na batu wa mwizo mwanga na arua totolite milioni mwe na ngirima na yana. County Commissioner Boaz Cherutich na ugete okiribo guchokera na karibare baringekete bambirie biashara chao na bachoke mishi. Tumesema kwamba wale wote ambao wamecamp hapa katika police station mrudi kwenu, usalama tumekuja kuhakikisheni. County Commander atapanga operation ile ya kuhakikisha kwamba mmechungwa, mmeweka ile usalama ya kutosha. Lakini hata hivyo msiwe na wasiwasi kwa sababu wale host community na wale viongozi wa mablocks wametuhakikishia sisi kwamba kuanzia leo iko amani na hakuna mtu yeyote ambaye atatishwa. Akiongera kinyamutharaba jo mutune ijo ciumirite kubatethereria na nkoroki agachiritanĩria gutigira iba kuguneka kinyankoroki. Jambo la pili, tunajua kwamba kwa wale ambao wameathirika mumeumia, na kwa hivyo tumeomba Red Cross iko lori ambayo inaelekea hapa saa hizi. Siwezi sema ni kitu gani iko ndani yake, lakini regional manager mwenyewe Abdikadir niliongea na yeye hapo nikiwa njiani na amesema kuna vitu inakuja na food items. Na kwa hivyo nikirudi kule Garissa vile vile tutashirikiana tuone serikali imetoa nini kwa upande wa chakula na usaidizi yote ambayo itakuja ili muweze kurudi kwa hali ya kawaida haraka iwezekanavyo. Amwabu wa biashara ibakoromba kuringwa nje kini onto ibetete athara nene. Ende batu tuenda kwa viongozi wetu wetani ya batu nyatu anto baba ngozi wa chumite bawe KINYA bo bachokanira rengi bo yaro genda kwa muntu na uru wa kulitaka ngo yake na ari. Kamitere ya nenkerwe ngoge ya kuthuja mutaratara jwa kithomo jwa CBC muthenya jwa narua ni bakinyete kauntini ya Meru kuthurania maoni kuma kiriakari gukaririkanwa nyuma ya Rais Mukathe William Ruto kujukia wathani na ugire kuri na bata ya mutaratara jojo guchonkonwa na ndene kenda kumenya kwethirwa ni jukubatara kanari arimu achiari na aritwane bonekene gukia mateta baba inge bakionania kurega kunganirwa ni mitaratara ire thirikari yekirite kumiki nyaneria muthurumurioki na gukari kuntuku narua kikundire kithuri mutongire mugongo no Dr. William Samoei Ruto kigutegera mundu gike kithomo nikikinyete ndene akaunti ya Meru kitongeretwe Dr. Siriaka Gitonga beda Professor James Kanya ara morto jwao tukekujuke uge mwanya kuma kia Meru kithomo mtu akare moyo ikinyera gite gutethia ko na Nteto ithikirwa ria Meru bakuga ora kithomo gitari kwithirwa kithithua kenda gikinyirika imuciari wonthe uria mama mboga mami uro kuri majojo uro kumenyera kana kenda igua kithomo giki ningo ikinyira mwana kwa kajojo gako iga kuthoma bwega
naja nandi bakere nandi kibandeto poko kintu kore shumirite mono ni mando jekia na bakira 6 baraba kura bageta junior secondary na nandi kureke mumiru ne kedra na baba baketha bakigimarua bwa bwa mono nuntu bwa ne mutu bwegie ana baba class 6 gweta secondary school na mantu ja kedra mwana wa kedra ukura nanki kukura kwa mumiru yugo kuma kanya ka gweta kau kangi mwana wa class 6 akethirwa gutano eta secondary na kethirwa atithirwa utano mwana wa geta atia in that space kwa nandi mantu jau jonde bo ameru ba utwariria na tukuigwa mantu ja kacha na tukumenya culture is very central kutikithomo gitiganaire na culture yao gitabwega na jau tukaja thinkira na inkuga report ya ora bwerwa I professor report ya andikwa tukaugora twirirwe. Another issue which has come up with in Meru is about the cultural effect of the class 6 and the circumcision, which is a common issue, of course. It's good to say that they feel that issue should be considered. And being an issue of a culture, and they undergo that, it has prominently been brought to us, and we are all capturing all that. Amana uge bunge mrabuti na thomi mwanya ni kwariri mandu jegie basari araba ugite basari sionje chibiri kutwa chiretu amwe na kuundirwa kamiti ni kere itegera. All over, they should be marked and create a body that can control them. You find women rep as bursary, CDF as bursary, Office of the President as bursary, the county governor as bursary, and all this we should put them together and use it to fund the CBC that you said is very expensive. Bakiria thirikari itegere kithomo kia CBC nigi kiega enda kinagoro mono. Meru people, they have actually, majority of them, 80%, they are saying the curriculum is good. The CBC is quite okay, but with a rejoinder that ABCD should be done, and that is what we are collecting. Nontueta baraba ingi tuina boja baraba in school. Ana baraba ingi ibojuwe kinje tuina chionja na weta kuira yojo angugu ati umenya ngugu imbi na ande cukuru chiewe thimo mwalimu bakangugu baina cukuru batike kwethia ne achiari bakuthithia umwa. The pain the parents are having is greater. So let us have orderly transition, and transitions are not new. The recent one 84 was not as terrible as this one. The 1963 change from standard 8 to 7 was not as bad as this. Unapata kesho mtoto anaitishwa kitu fulani, kesho kutwa anaitishwa nyingine, wazazi wanalia. Please let our president know. Wazazi wanalia. Arauga bwititwa ati ajaba thire class ka form 4 mbere beta college kana university betho bagita thirikari ngwiko mieri 3 kana nguruki ni kena betho beno rungwika. We are the National Youth Service for students that used to join universities, and of course if we could be able to operationalize this, then even reforestation would simply be possible. Even if it's a 3 months period of community service awaiting transition to tertiary institutions of learning, this would be very good, and it will inculcate community service amongst our young people. Na amana bangi kwenda kithambodi cha cukuru enya thirikari ne kuthwa chichinchwa nikenda gutigera thomi ake ni bopotegera mandu jaja. We recommend the strengthening of the National Education Board so that this can provide a necessary advice and support to the Cabinet Secretary. Of course, the Cabinet Secretary who should also be a renowned educationist. Nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Murioki. Eka mbere na kurumira Nteto chetu cheru Ithatu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama,
Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q, romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ngechokera na Nteto nkuruki uria wendekithitwe gutwika munene wa borithi Japheth Koome Nchebere na kinyite mbere ya kamiti ya mbunge ya uthurani kenda kuthujwa umbani bwawe bwa kurita ngugi iria nenkeri Koome uria umite gicigo bunge kia North Imenti atarirwe ni Rais William Ruto kujukia kanya ka Hilary Mutyambai giti giki kia munene wa borithi ni kimwe kia matunda jaria Mumeru onete guketha kumanya na wathani kwa Rais Ruto. Boniface Mongera katutaririe. I, Japheth Koome Nchebere, do swear that na kwambiria kuongwa maori ukone nguge inspector munene roteri Rais Ruto Japheth Koome Nchebere nona ni oraje ni nyawara bwako irongogeje kumania miaka 32 area edrito yakirongiro polisi. If granted the opportunity, right, to serve, I will not do anything else is serving our beautiful country. Are you aware that almost half of those recruits, if not all, have literally paid their way into that college through the corruption in recruitment? The authorized recruiting officer is the Inspector General. That is the authorized recruiting officer. Delegated authority or powers by the Commission. If just in case the approval is granted, the recruitment process will have to be very transparent, no compromise. Koome akienderia na rekithiria kiameja kona ngugeje ejo polisi agethira gitigira kuretwo garukubo bwingi na bamwanya nkuruke eji baria Pedrito bakurukirito bisineu. The nominee has served in several, senior positions in this country. And he is fully aware that there are so many extrajudicial killings that have happened, especially in the last 5 years. We cannot have a situation where it is the IG breaking the law. The Constitution is very clear. Talks about right to life. It's very clear.
Who am I as a policeman to decide to take somebody's life? Under my watch, anybody attempting that one will face the law. Why is this gap between the people, the citizens of this country, and the police? And let me tell you, and I know that the problem is from the factory where we manufacture these policemen. Anything we do, we must involve the public. I must have consent of the public to police them. It is not controlled policing. It is not controlled policing. It is service policing. Kiurege kuja kugarura uniform cha polisi nacho ire baba inge bogitithira shireta makero na inyo kuchire mezo komya kurokyo na shokeriojo. Officers are not happy with that uniform. They are not happy. And you can imagine, this is a worker, so when he's leaving his residence in the morning, he has put on that uniform, he is unhappy, very early in the morning. What do you expect of that officer? When that uniform was introduced, I was the principal deputy to DIG. As the principal deputy to DIG, I was not aware. I was told the uniform is changed. Tomorrow, somebody will come to get your measurements. You get a new set of uniform. That is not the direction we intend to take. We must consult. We must involve all stakeholders. Ya bobo tengani kamiti jokaria ya kuringanira kumakire bunge nenya bunge senate ikwenda komera kwa myaka ithire thine murimo za mathuganio nenya stress kire polisi na shokeriojo. There should be a directorate of National Police Service, well-being directorate, and the in charge will be a senior officer, not below the rank of a senior AIG, so that we can address all these issues of officers with mental issues, the welfare of the officers. That has been lacking in the service. Nke report na Ntoshero TV kumaja kingine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Abunge barabethirite bakiringithanwa na rutere ruregani na thirikari ni bamenerete ngutu ire ikuthiurukwa ati rutere rwa Kenya Kwanza kuri na mubango jo kureta mbunge rwaria rwa kugarura watho na kinya gwitikiria rais kuromba kura mwanka agutirio kinya miaka yawe 10 ya wathani yathira. Rwaria ruru rumirite nyuma ya mubunge wa Fafisala Yakubu akuga bari na mubango jo kweberia watho buria butwire bwa rais kwana nyuma ya miaka 10 na kuwa kinyane bakwendekithia ati guti mtu ugetekirwa gochwa gitege kia urais ari na nkuruki ya miaka 75 amona boro tererwa Kenya Kwanza irukanete na kuga guti mibango jeu bari nayo. I believe in that sentiment. I said that the term limit should not be 2 terms, and the person should be removed through the ballot, not by term. That's what I mean. If it goes to that level, then it should be something to do with age limit. Ino ni elari migambo ya mubunge wa gishigo bunge kia Fafi kuma kaunti ya Garissa Sara Yakub akilithia mibango ya bunge bamukirengwatanire ya Kenya Kwanza ya kuleta muswada bunge wa kugarura miaka 10 ile niyo itikiritwe ya rais gwikara obisini. Kulingana na mubungo jua na gikundi kingi kia bunge kuma kingwatanire ya Kenya Kwanza balendekithia timu yake 10 ya urutinguge bwa rais ithirwe gitejanerua amuna kweleithia timu yaka 75 ni ekethirwe ile miaka ya muthia kuronga magiti kia rais. Aidha rais akethirwa agitikirwe kuronga magiti kingi na kuendelea gutungatira Kenya kethirwa arutite ngugi bula kubaterie. Mine is either 2 options, through the ballot or through the age limit of 75. Because I believe from the age of 75, the person becomes senile and he cannot rule. There's nothing like term limit for the president. So long as the president or any other person is performing, then there's no need of removing us. Let's give an example, for example, on Kibaki term. I think we did a mistake during Kibaki time.
in that he came in, we given him only 2 terms, and the 2 terms he have done marvelous. But the constitution removed him in that he could not go further. But I believe if we could have given him 1 or 2 terms again, maybe we could have reached the status of Malaysia or Singapore or any other person. So that's why I said, surely is it advisable to remove somebody because of a family while he's performing? Migambo ene mubungo jo afafi ende ni akitie mwanki wa gisiasa bunge kuma kiringwatanire ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance bakeumagiria na kumemeneria na inyanene kulingana na bunge baba patongeritwe ni mutongeri wa baba nini bunge ni no pio ndai ni mapema muno thirikari ya Kenya Kwanza kwambiria rwalelulu kagitakare ya Kenya benderete kwinyirwa nene ni alimbomo ya mturire amuna mpara ile endelete kuinyilia Kenya baingi. To the person who is sending these surrogates, we are now addressing you. The person sending these surrogates to test the waters, we want to warn you that we are closely monitoring your moves, and we shall not allow you to succeed in these very devious schemes. We said it before election, we will say it now, and we know it is coming. But we know how to deal with it, and we will deal with it at the right time, not at this time when Kenyans have problems of drought, hunger, cost of living. No, we want to fight over that matter when Kenyans are not hungry, when Kenyans' bellies are full. That's the time to play that kind of football. As Member of Parliament for Mwingi Central, I want to tell that member to tell his masters that at the moment, Kenya is not ready for extending the life of the presidency. Abunge baba ni bagwetete ate mubango nowe kutaujwa mubungo jo afafi bakalegana nau na inyanene. We want to caution very, very strongly that any attempt to create a life presidency in this country, like the one we see obtaining in Uganda, shall be resisted vigorously by the people of Kenya. I want to advise UDA and Kenya Kwanza in general, as an advice, that it is too early to test the waters with that kind of statement. Kenyans are suffering. There is drought, there is hunger, there are myriad of problems in our country. We are tired of very many words, and what we want is work, work, and work. This constitution must never, should never, and will never be butchered nor changed. Amono gutongere bwake makia UDA ni bulegani tena migambo eno. Majority whip kire bunge no nene Silvana Sosoro akimenagiria mubungo jo na kugweta ati Rais William Ruto na mantu mangi mabata malendelithitie magutungatira Kenya kagitagaka. And the honorable member for Fafi is merely an attention seeker. He does not speak for the party. He's got a mile of challenges. He's never even come to this house to ask me, to be a member. He's never come to this office to even ask me to be a member of a certain committee, especially even the blue economy and water or anything, so that he can work for his people who are suffering, people who are struggling with hunger. That whatever that is in the house is about the common mwananchi. It's about how we are able to mitigate this job, its sufficiency, job availability in this country. And it's not about extension of term limit. By the way, if that one comes to the floor of the House, we will reject it. I speak that as a majority party. Whip. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Kikundi kia athenjeri atomeria na etikia bakanisa ya Methodist muthenya jwa narua ni bambete kambe kotine ya maua bakenda gutarirwa ina umwe wao ari uria baguchoa akirikana wekirwa mpene ni mabisa baborithi akeza na gairo bya utethio kiria karibare barumiri ni mpara ntere chia kamweline amwathi batongeretwe ni mishekana kene bonekete kuorota mutongeria wa kanisa eu niwe Joseph Ntumbura bakiuga niwe utumite ekirwa mpene. Dennis Mugendi na rugonoru Toni mwambiririo jo muthiriro
This is the beginning of the end. Na karuru kiri kainda mbere ya mara ata ithe atongeria bakanisi ya Methodist bario askofu mishe kikana ke njiko bugituma na bangi wamwe na shirika niba kuonekana bojureni kotini ya mawege mbesao thiwo kya kiaku na kionikia umwe wao urene mutumiria agwitwa Eneri Kirema gwikwa mithatene nyume yabo gwikirwa mpengu bakiejana irio bia uteithio nterene cia kabase mutu atigie mbeno kira kia tureta maua law courts kairi ni tukuma jaojo twawatana twina corebe tukuma nkubo turi kuririrwa muno ni atongeria na Kristo bakanisa ndene ya Kabachi Circuit yetawa Keoi antu bari na mpara imbi na bagite mbeu ya kwanda atongeria bara bejire batuona nikenda tukoorganize bya kuria twita kubona na kubaikiria umwe wabo ni mutumiria number 1 ndene ya Kabachi Circuit wetawa Henry Kirema. Henry Kirema nwe watumine kanisa ya tu organize to wiki iro na tweta turi ngari Ithatu ciojuri bya kuria bya ntubau metu mingau iri bya kuria bya mithemba yonthe mutongeria wa Sinodi wetawa Reverend Bishop Kithure atumana auga bya kuria biubika eyanwa lene kanisa ibitore bieyanirwa njirene no ntokana ke gituma na Kristo ba kanisa u batebwire totonya kanisa ne ukairi tukiona ya muchetho borisi yeyerera una ngare twerwa tonya ni ngare na bwinde fairo yurite kotini na iria Kirema thitangi nayo kana mumuthitanga magi baikiti askofu munene Joseph Ntombura na askofu Kithure ni kuthura Kirema bakimwanda irema ria gutuma kituma na kanake kunenkanirio uteithio kanisa-ini ya Methodist thina ni Bishop Kithure na Abraham Minister Circuit na Ntombura Presiding Bishop urokwatha na kanisa amemba niba watu bakingelawa ndibe kanisa-ini ya Methodist rurite na gutwika nsobi ya gutangatanya utongeria bwayo untu iri gacurirene gakwaruka mpu ndomba ijiriuga ni kumenyekana John Mwambiro nkuru iri nyuma uite umpundu na utongeria bwa muntu uyu itwareane nabuo 2014 na akarua kinyithia miaka ewe 2022 era bati kuritaya aria kuitikiria kuuma na ndi kanisa kamitekete kanisa Methodist mateka na nikamitongeretie na inya na tuturua Methodist nende ithirie kinyitera turea na tumara na turea na nwe na tuyukia mathige na twaria barabarene na twita ofisine cionthe cia thirikari wherever kinya judiciary everywhere mwanka Ntombura auma within this month and the next month Ntombura must be history no Ntombi kuma agasinya the presiding bishop na rere wetegere kanisa Methodist itawala ametawala na inya na no ntukwena barana ba beneficiary onto ya Kithure na Abraham bau bakwa razi their own agent ba Ntombura kameme na agent wao no ntu mutumiria number 1 na program ne ciao nimbio to maba muwathethia nende batwe mwito yotu yo mwake Ntombura must go and he will go oteke akilingitu kageta na tote stop on anything mwankete tekinya ko watu iborisi tekinya we kwa ndene koti nikageta twendene kana turenja. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya Maua, muciini o Maua, kaunti ya Meru.
Akariba Kangeta ni batharikirite mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bore na kumuria akaregataria no tongeria bwa ngavana Kawira Mwangaza kiumia kithiru. Mpuru wa Bore nonekanire kumeneria ngavana Kawira iguru ria nkuchano chawe na kanisa ya Catholic. Nkurukia Karibaba ni borite Kawira kubathirwa akitara muminista ungi kuma ward nyuma ya uria urathuri kurungamira iwanda na biashara Kariminjero kuremwa kuna nchungwa akungwa MAUREEN mbunge Marion Karugi na ripoti ije. Ntuko inka yake nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza usemania na murungamiri wa mbecha cia mwingi nthigurune na kuthiria nkusano irari kumirate atikawe na MC ba County Assembly ya Meru. Riu Akariba Kangeta ni bakathite taliare pakimeneria mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bore uramba kwanethiritwa itonyera thirikari ya County ya Meru kume itare munyarira ari gavana na kinya itare kiraito na riu na iwate na thirikari yeku ya Kawira Mwangaza. Gavana twenyumeku to support non tubango atanira na manto ya barari na registrar na control of budget twenyume gavana to support na itokuinya thogora to no irolo elio atuimbira no twegera kabros tukawiro muno mama twenyumeku to support non to vijana to kwenda kurutura ngwe na Thaa ici siasa ni irathirira tuti siasa na ringi oni ya youth leader na chairman Kangeta mbunge group itoku atwenyumeku obora bondo watura tukethira tunyumeku na twa support bionde birokethira kenda na wena muntu ro tumete tutena ngavana wetu wa munya imporo o tindithire munya na mporo ringi ya sindithikira itu mporo ringi na alukire mama ko mporo etherwa ena muntu ine interest ya weti interest ya antu ba Meru etherwa nacio ko mporo no twamwirewe na ari Tigania East akila sendiembe batu yotura makosa Kawira Mwangaza utura makosa ngavana sana atura wetakire mene kuromba utu mutuma au wanjano wa tariki 22 aikire mene na atu twekire mene omwera mporo na sindwe ti mama wetatea ti mama wa sindwa ni bakurombete kia minister wa wendia na biashara kira ikaremi kwewa mtongi kumantere une kienda bedrobe na uge thirikari ne yawe rari no morora thura wasiri wakangeta karemi na teronerete kiu arenda nende ndau atire Kawira ni mamora twendete sana ngavana wetu na tutarironge kuma rutere rou ngavana ito mwendete muno na kiria tukwenda tuthurira mwana omwe wetu within Kangeta market no twinana baba ingi bathomi na bomba kwa mawaziri bila tomba muromba na twe mwana omwe Kangeta ociariria na arereri ae waziri na tuketha twe mu support na batu twirende kuongozwa ni ngavana Kawira Mwangaza na tukiromba inyete kia waziri no twidonere muntu ina nkoro mbea na ntu bakangeta atuolelerie muthaka kana mwari ungi Kangeta ai atethia ntu ba Meru yonthe muthia ni bakuromba gavana Kawira ukinya maturene na kuona miradi ya weti na mberera ya atielewe ni utongeria burari kwa ikuthinikirwa batu turendra ma MCA na ngavana bawatanire bwa baturitire ngwe no ntu barabara eto njeka lule ira etire na roe ya ira tiwa mai yake kinya pikipiki ireta igathirira mauru au tutetheria kabisa Kangeta sibitare tuyuria kode njire ratiarite ikithitha swikira itu turikani na mantu ya kode njiu kwekinya nyumba ingi aruorete akiisa kumama cia kuru lakini bando tekaithiritie ngwe imwe iruori kinya itena meari itena into kundene. Reportera Weru TV kuma Kangeta Gembe Central Betao Marion Karugi wa Kinywa. Abisa wa ugima bwa mwingi kuma Nterecha mwimbi no ritia kari kuthingatira utheru na mitaratara ya ugima kenda kwebana na mutunduko jwa kolera aritariria kuri no gwati bonene kumania na ndoje cha miuro ire chongerekete anene onde mbura itite na mbere mwankira na ande county Muturi ya Meru ni andikithiti makarika za 5 ja jeba murimo jo Mati Mugambi katumenyithie arira mbure nene ethiete na mbere kura na nkinya kwirigirwa mbari cia kirima gia kirimara na miurera yumite kirimani gia kirimara kujura njagi murata uranwe murugamiri wa gimo bwa mwiri sub county ya Mwembe kirigicigo mbunge kia Marari uga kari babateri kwimenyera kimirire miure mingi muno yomba utiga contaminated na anto banyo yorora ibomba ko watu mirimo mingi gaya na ina mantoma roji diarrhea diseases, amnidiasis na oncology
kwe mulimo umagira umunene wa umba kuthiria antu na ndarika na mathaa tau itawa kipindupindu. Murata ithurite ati kaunti 16 ndeni ya nthiguru ya Kenya kuringana na riboti ira bakugwata ni ithimitwe na kwithirwire na murimo uyu. Ara kaunti muturia Meru itatigitwe nyuma. Kuringana na ripoti ya tukugwata cia health, around 16 counties na murimo uyu kipindupindu kithimitwe 16 counties na murimo uyu atuika confirmed kiri aturi betu na mono Meru county ina cases ya kipindupindu. Akiongera riuga korera yambite nkunyo kaunti ya Meru akariba kaunti ya Thaa nithi babatiri kwithirwa bari metho bakibanga kimithiire mirire na nkinya menyuire anduji. Tukwenda mono tucia itagaria rinene wagura gintu thokoni ukathambia ugita mboga kana sukuma kana guma kioroni guma thokoni ukathamba njara nuntu kipindupindu gitamba tarweni na kiuraga na ndarika. Ariuga thirikari ya kaunti ya Thaa nithi kumania no gwira ruthage kundi ya kuraithiria motheru mamirire mono mirire ya irio bira biethagirwa bikiangwa kirima tauni. Bandi ya hospitali tumbite ku mobilize team public health officers bomba kugiungira matura na kula kwenda gwe irio mahoteli na babomba kuthiurukia mashuru na irio bingi bia kuthiurukia ba make sure that baba kuthiurukia na medical certificate na iba kuthingatira mikakati ya utheru. Muthia murata aratariria ndariri na nkinya mikarire ya muntu uri na murimo uyu. Mono ikwarwa na kuigua ndege yankanaga na mono rimwe na rimwe ukambiria kuigua kithirirwa ninya muntu arawa kinya thie arungi kana kinya karindi kana kinya mami irwaro utomba kuingirika. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Umwe wa mandagitari baria anene Gembe North norite antu banja batikogiye gutezaniria antu baria bari na murimo wa TB aria nkurukia ugite kuri nabo bachithagiria ndiria bagwatikana na murimo jojo na nkuruki kurega kuthingatira mataro ja ndagitari untu buria bubekaga ugwatine bwa gutautoro na kinya kugwatithia bangi. Nicholas Chabare na Nteto tariria. Muntu kuthekora tu manisha na TB na twakonde mwanzo tukua ida simuntu nokore na TB. Ujune mukana agwa ndagitari monene gwa ntere ino che Gembe North to ndagitari Taitasi Mutura kiri anto ba Gembe North ibatigie kubuthiria barabangi na kubameneria egita alira muntu aigwika agikorora akirikana ate imurimo wa TB ali nau mbere kinya atirathimirwa na ara akuga amwe no gukuri na anto obaingi bari na murimo wa TB na batikuthingatĩria utumiri bwa ndagwa aja kurwa na murimo ojo wa TB. Baibo ingi mno nturene barambo guthoba kinywa ndawa batira ati na challenge imwe tukona ni mantu ya bikuria na kuwa mantu angarama ngwenda wira antu betu kuria na para leonde kuria utena ngarama leonde lakini murimo tuminya wetera para edira kunyoga thote kuria tukona bikuria kana tukona ngarama nambi tafadhali unaori kumba kuthokinya hospitali ani daktari wa community health kana daktari ba betu bari antonio to CHV ukari na bwa beleza thine ku na eri nikienda tumba kuthote uteithia because muntu mwake akatwana timbinturene aspirant timbie kila mahali na timbie kombo tuchumbura nkuruki iyogu na kuweta ati ni uma murimo ojo wa TB no tabarikitie muno kinya ntere ino che Gembe North na kogu antu babatiri kwithirwa kithinambe na kwimenyera muno gitari abathiete bantu kwina mutindikano bakaithirwa kinya bagikira maski kwebanira na murimo ojo kubagwata ni to avoid the congested places. Gembe North kuna prevalence TB nene muno etorita korone muno kuende ontu bambere congested places like markets maski dai ni cia wire ukagora no ita congested kwina riziki ontoko ta kwina TB kana mbimu yange ikira maski yaku na kwina tiri muno nakuo ikira maski yaku umba kuthokia avoid congested places na ukakuwa na wekora matoka hospitali mapema udhumwe because umba kuthokia mnyagithe thina nimbi kaba avoid ite mbere murimo ta murimo kithi onto chukuru neo onto na uku umba kuthokia na nabokora baingi tutia to advise marimo kithi gira skill na nabasukuru bambe kira maski kidogo kidogo betha bai prevent
na wapoindi kutha bagia congested non to hospital kibangi anti pano tamne de na nimbi Kumege North Betan Class Chabari Aciari bacukuru ya Njukini ni bakuromba thirikari ya Tharaka Nithi kweza na mpwe na kubathondekera barabara ya Nkondi gweta Njukini bakiuga kuombeka barabara eje ikarema gwetekirika onde mbura itete na mbere kura untu buria bakuga bomba kunyamaria na bao ende magerio ja Kenthiguru ja KCP na KCSE ja thengerete. Paul Kabethe katutaririe. Na kari na mono aciari bacukuria Njukini primary baraba kire bombite kutheria barabara ya kuma Karimani ka Njukini kwenda Mamwanka cukuria Njukini primary ugenderete thokoni ya Kabote thukangite bomoro ire no kuma Njukini Karimani kwenda Mamwanka cukuru njire na Karimani ka Njukini kuthio wanana bawe rugongo na ari nkuona bationo kuringera bara nuje na maporomoko maingi muno ntere na gatigati na kaugro kangi kali mbere ya kamaketi kangi geto Kabote katiumba kuringi kali mbura yurete bara mono ye yumite Njukini Karimani ka Njukini meni rondi ya gwita Marimanti ebinde ibatete kena Makabote ikathi Njukini primary school kimako kiao kinini kagitaga kagiro ya KCP kwirigiro kwanjiria kagita konde na barabara kirikana gethukangite bomoro na kari kagita kinya kambura nwana ntiye bora tumba kurutha kinya kigerio kiyite kuruthirwo KCP ndiko miaka niko kumba kuyira nwangaeka kinya thaa 5 thaa 6 gerie kuruthangirwa barabara enu bukombekana nonto bwankale chiomba okuruka thaino nkale tiomba okuruka kuringana na bonjere ikali metondo na maguru ala kale takegerio ngari moni kabotagira taigita 1987 eronino tiomba okuruka ikeja ekauma kulika pati kareo kwina kithima kya rozi kwitha kwina maiga na ntaka mono na igita ria mbura ngari tiomba okuruka na kinyana baskuru ibaleja thina mono kuita skuru nonto bwantaka kwa gitarera kigerio naryo ithina nyare no ntungari tumba gukuruka gukethwa kurite no nga kigerio gikaigirwa kikekwa rongorwa rozi kikakurukwa na gikakamatwa na ituro na ikitonto ndi bakuruta mbitwa kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki gutigira na kuthungira Antonio Bo kumwiuria Muthomi Njuki twakuthurire na kura cietu ciothe tukwendete maragita umbite kathwana na kumba imambi Muthomi Njuki gumbite bayota gutunengera maturimira barabara gugutwana kinya ya kwira no igerio cukuru kwa witu kuria gavana wetu akomba atwikire at least maram kuma au kithimani parugulugulu ya kithima mwanka rozeni arafu kukuruka rozeni atwinjire mwanka skuru nontu ana betu batiomba ko diskuru kurite kwigwa kiriro getu turuthire njire eu gutiro tutiriraga twikirwa na mara mwanka roje nontu wantake yithayo erio nkiripotera Weru TV kumantere cha Tharaka bitwa Paul ogwa Kabethe ngagucokeria nkatho cia mwanya uwe mutegeri wa gwatakanya gaku na kugwatanira na bautwikire Nteto chetu cha Erutha Ithatu unimbita MAUREEN Kinya mwana neto Mathitho ni Purity Richard. Good night.